Wa wakwaba wa frame adwoa mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more names. In Sempafie a program bia omo ede ebo His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ne mapa wa beye de aboa oman Ghana na abu na host this program no. Or the ensembia atudwa afa oman penita da John Dramani Mahama Tema Harbour awode akwakosi awowa age $7 billion asike ye ni baby of 5 ai ne hunsem abebebre wo memu ene yasem keto akwa ndi Harbour wo de car bisi wa untimi yi wo ye container ba hunsem bebre minim se Ghana fo nya we se bi so man pende da John Dramani Mahama sa den na Harbour no tonwe ana so disi awowa ne de Dan Kelvin Taylor ekofa document bi ebetena ho bekyerechire mu oba beye offense damage control na NPP fo kasa o man penda da John Dramani Mahama aton Harbour ne de mo so oboa na wo damage control na wo be ne Ghana fo yan jindi ni patcho sa politics ne de atwem ye ne abre papa nti asem no de no kwayo da no ho ne de beto o man penda da John Dramani Mahama abro ye adel se Harbour no fensi a wo wa enje $7 billion bra na be ka cha ne nti ona kasempo be campaign e de amaw ne wa ma na Harbour ho e ho sima ye bebre na abu e de ensema atodwa a o chese eye Vincent eye His Excellency Wampenda da John Dramani Mahama e de Harbour na ma na wa no oye ne best friend 2016 elections no ono e na o sponsor no ene nam so de Harbour no e ma na wa na buso fienti ensema abu e de etodwa wa man bia kwa ahunyehia mu pa na sabra no 2013 2014 and early part of 2015 near the wura 2016 na west esa say election no ya kwa 2012 no na mo wura say elections no and you know ko mo me ka na chewa o be ira ba nyame ncha de ba ye 2014 and ya won che ba ye and a former president John Dramani Mahama sabra no na yato aba ama yinu na former professor Jennifer Atamozie so July and we free mu a vice president be ade am yato aba 2012 wa former president Mama Winnie ye ekopem Supreme Court abedi kakadara no ye wu 2014 awo kira na ewo krom ha apinisia sabre ni mu na dumso ni awo chaba e paa dumso ne sase no ye wu 2013 ye wu 2014 kwa na asai amanfo su krom ha adwuma guya na ye ntimi nkan sabre ni mu ana former president Mama owura bia ukọ French abotimama we billionaire na no meka no wasem owura Vincent Bolari ana former president Mama ani ni kwasi aye na makasi aba 2012 elections no sa owura nhwemu aba che se wo ma former president Mama sika ewo wo de ya campaign 2012 elections okrom ha because we are billionaire we wanted $10.1 billion na no meka no nsem ha former president Mama and we have Vincent Bolari I want to talk to the man no enti Tema patwa e wo sisi a me no ka say na me ka unsem pisel and the documents sell former president Mama and I told them Vincent Bolari that billionaire $7 billion for 23 years enti Tema patro ya to former president Mama ni NDC aban at on $7 billion per $7 billion $7 billion and we talk Tema porter one of the terminals awa e port so Vincent Bolari in the company feno MPs one more ana wa the name from wecheba so Ukraine ba e do port wa the MPs will determine the amount of money tariffs increment awetua untia ye Ghana for gasam chewa politics stand time ye ko bi anti e mu ntien sampa yeka na na ne ye say na no ye chiemo eni pa bi o mu nam bi say asem na no kra documents repay wo bi akenka be 2001 abusia documents repay ya ma wo bi awu say San Vincent Bolari Tema potwa amanfo so nei ukoyi Toronto Corora na no what you about 15,000 duty and I'm 30,035 one problem mo ublemu MPP
abansa abana edai Tema pot no eni abansa mo Ghana fo mu tie ne ye tax kakra bi na abana so so je ba company ne fa ne MPs na former president mama eto Tema pot animal Vincent Borari for $7 billion US per for 23 years. And 2014 I come on almost 10 years new. Yet you sa come say 23 years na so. Now MPP about 2017 question gatos. Hey! Come mama, do any Ghana nie. Bonia owura Muhammad Ghana. O kana samwa, obi se mpanasem. Me former president mama obabusu ma kamepe. We no offer ana me papa no mu akamepe. Na mom sa papa ni pop boni mi we. Na one ni wo ma wona na selflessness. Sikadie kan prayer ebe boss papa we dey akamepe papa. Na what wo mind da bia your heart. Adwanifo won mo kan na fra bocheba. Dulo na Tema pot na friba. Former president mama $7 billion US. MP before ya say wo mo kwari new contract ni na contract we dey ye wo mo ntimi. William asasa abani tua $21 billion US. Say can $21 billion US no. You obi na sisi a sa contract ni betwam. Ghana ha. You want $21 billion US ha. Abani for says only says kana wo kwatua na ya sa contract ni. Enti Tema pot we dey mo kan ya maba magazine for. Ani ama mo kan ya free China. Any other country see ba program there. Some one there. Mo na tia sa because Vincent Borari na former president mama tia ni yonko no. Sagama ya any former president mama eti the company determine price ezu obi ya tia no kroma. Eti mo amusu a mo Tema pot. Ana ba why na wo bu bre mo hwan. Ya kan kwetse ma mu ntie Ghana fo pere kwatie. Wo tia mu kan kwatie nipa no ontie because of baby a party bi o wonti. Ana baby na kuma senti ni kwan wontie. No kwansu pa na nyumre be kachew. Hey, documents no Google and nyame na Roma internet ebu. Ko na ko hwe MPs Vincent Borari ya no sem number National Africa countries a wo wura no sa the Dubia 7030 pay or take agreement a chese na no kra de to go ya foreigners in 2010 we consider the same contract ko asema ko pie mo court no e dia dance say Vincent Borari ama foreigners in Togo mampani sika ani koya campaign election 2010 elections ama asem no e ko pie mo court ama ya fa ne MPs no sa company no hwe o ma ya team o mo ma ya team wo pani we ya former president mama therefore ya wonu asa ba bio se Ghana front na meka no wasa bi na nsi Ghana ano ya de sa ko na nyenyo. That type of politics in Ghana are very dirty. Unim, adia bia obi aba ne Ghana ha bia no, adia ne nya ne